ini Bunda pengen dibeliin salep doang. Ini kayaknya korengan deh ya. Emang naon anu korengan? Ini nih ya nih sebelah apem ya. Tuh kayaknya korengan. Ayah sih kalau lagi ngeluarin beleberan banget. Lah, kajem tuh korengan ge. Gas terus. Ayah kok ngomongnya gitu sih ya. Ya udah tuh sini minta duitnya aja. Bunda aja yang belinya. Ih, baru-baru jang beli salep. Nah, kita kabeli ya ta. Sepegat ta, geus pegat. Bagus lah Bunda mah rek marah baik. Pelit jasa ayah mah. Nah, kumaha nyar duit. Ih, Nyuhan kita pusing. Geus lah, udah amat tek mah kita ngambek ke. Geus malah kaget tok. Sial. Oh sih, yang pusing. Dan kalau duit seperak-perak acan. Telepon ke Haji Bella. Halo, Pak Haji, ke di mana? Ker di luar. Hihi, di luar. Oh, ker palasiran, jeung komeng. Oh, iya, yang perlu jasa yuk. Ih, orang ker di luar jeung komeng. Ya, enggak salahnya. Seru jasa ya ker jeung komeng. Ih, yang satu lah. Mah, halo kajen. Kerja itulah siap. Nah, jalan-jalan di. Kumanya nya. Wah. Berarti Pak Haji Allah. Wah, berarti kesempatan yuk. Kebun berarti sasa. Wah, mantap lah. Wah, kegerannya. Karung yuk. Lumayan yuk. Bawa pun. Bruh. Aduh. Mantap jasa isuk enak ya, sagar. Aduh. Jadi kita salal. Nah, sih. Raka aing magis beyak siya karang kaluarkeun rokok. Kuat dikaluarkeun hiji-hiji. Ini mau dihandap. Selamat siang. Tadi dia yang menimu bener. Wah. Nemo. Tadi kantong manis bungkus. Cek si aing teh nyolo. Babaturan kos gitu. Kenapa bener siya? Rokok aing ngeleput bete isuk. Siya mah orang boga sa bungkus. Anjing. Masih ngajar aing sih. Sia Masalah rokok udang etah yang mah. Ya ada. Bom. Teu ikhlas ya, teu ikhlas. Atuh sia boga-boga rokok. Mah rokok aing dibeakeun. Beakeun heula nu aya, ieu mah jang kodong. Berarti sia selam ieu kitu tah ka aing tah. Rokok aing geus beak mah balik bemereun sia. Oh, aing sok mekel segala, sok mawa dua. Setan, kebangetan deh. Sia mah budak. Ayo sia. Maaf, ulah. Tusuk aing. Maaf. Geus. Ulah sayang, ulahnya. Ya dikeluarkeun ya bener. Maaf. Setan sih ngambak nekos embe gitu. Atuh sih ngasilkeun jasa. Maaf. Ih, aing mah tanggus geura isup ka. Katakaran sungut sia tah. Alas kita ditimpa ko ingko Allah. Mah. Kemana Pan? Itu, ayo perlu. Woi, lu woi. Buburan amat sih. Woi. Setan biang hitut diaglog. Aing mah. Ya udah tinggal hitut doang ge. Pan bau. Toilet. Kira-kira Irfan kemana nya itu? Tanya. Oh nya. Curi aing mau karung gitu. Oh, tapi biasa nanya nama karung. Ngamutilasi jelema deui. Bisa jadi. Waduh, Tapi mal mungkin. Oh, Orangnya nama letik. mana nya? Wah, benar ya. Mantap, Mbak. Wih, ada ini. Apa yang cokot benar bayinya? Pasti mahal ya, Mbak mah. Loh, digemuk di. Tapi namun misalnya mau mbak, sing kayak nyohan warga digebugan yang bea. Pasti jadilah. Ya sudah.
Wah, yun. Mahal. Apa? Nah, Sil. Ini lang 100 kilo mah. Udah berat amat ya? Iya. Wah. Ini mah cukup ya. Yang beli salep sekardus mah. Tuh kan, bener baik kan? Oh iya bener tuh. Yang curiga kak Irfan. Cek anjir ke mana? Karena beberuan. Oh, maling Ndok Tiwo. Goblok. Yang nampak bangetan Ndok Tiwo. Tapi dijual mah lumayan. Iyalah. Urang ngeunaheun jasa lo. Teu kudu ngala. Terima bersih. Berat ya lol. Orang jual bayi lo. Jual ke satu. Hanya. Tuh aja mah tuh. Tuh nyana tuh badan. Hai tawarin bae. Tawarin gitu. Mang. Naon? Iya ya. Jual Ndok Tiwo. Heeh. Ndok Tiwo. Ndok Tiwo. Heeh. Lo berjasa, lo mah. Mantap. Bung lah. Gerak. Berapa duit? Asal aja ngopi be orang mah. 200.000 tuh naon. Aduh, 100.000. Saya na. Enak. Saya ikhlas na. Ceban. Wah, kajen. Ceban lo. Kajen lah. Daripada itu lumayaran. Nah, itu bisa itu. Ceban. Nanya. Hah, orang ya? Ah. Ngeuna eta di jen pepecak. Oh, nuhun. Ngopi. Aduh. Sia. Sadih tak? Aduh, nang capek-capek. Aduh. Lumayan. Sial, terus beli salep tak? Sekardus. Menang loba meren. Emang setan. Eta mah karung aing. Wah, penasaran aing. Wah, bener di karung aing. Aduh. Mampus ya. Kunaon sia? Kunon. Sia amat sia. Naon aing ke sia? Salah naon. Sia ngalah capek-capek sana maling. Jangan teriakan. Dia balikin kai. Naon ih. Balikin buka aing. Ih, ieu mah lain nang maling, nang meuli. Itu buka aing ieu mah. Ieu mah nang meuli tadi ti budak duaan. Ih. Sam kerjaan. Ya, sahabat anu bukna kribo tak koneng. Jeung hiji deui tan rada bloon. Wah, pasti pascol. Yang gara-gara baik. Gila, balikin lah. Ih, ulah. Balikin tuh sia. Ih, Yang ulah. ditampol deh. Embung. Sia, sengkamet sia, setan. Bodoh. Bener ieu menang meuli. Itu tuh, di mana gitu duan tuh. Wah, seru banget cuman deh. Oh, sip kamangkaraan. Ini ada tuh. Di penjunjung itu tuh. Tuh kan kami tadi. BB jemalnya. Awas ya pascol. Waduh, ngober. Atau main kabur. Kemana sia? Cepetan. Kemana sia? Gegel kalian. Diuk tuh sia, diuk. Diuk. Gas cicing lo kabur sia. Amal. Aduh, puyang DB mesir aing. Aduh. Ih, si ayah kemananya? Itu tuh. Ampun. Ih, kok ribut sih? Ayah! Enggak. Ayah. Ih, kok gitu ribut sih? Oh, tata dengan kebukan aing ta.
ding. Ih, aya masalah naon sih ieu? Raribut bae. Tah, maling sia laki sia tah. Malah nyalahkeun kami heula. Oh bener. Aduh, jadi jasa. Aduh. Ente bunda, ente. Encen ginampung. Bang. Oh. Tuh, ginjal calo tuh. Aduh, jadi jasanya ri. Aduh. Seruanya tuh. Oh, hije. Hoax ya. Bener. Beak orang itu. Bener maling, bener. Maling. Ih, bener aya maling. Iya bunda. Tuh kan ngaku. Heeh, tuh ngaku kan. Yang geus atuh pas cosok gerak gebugan bae ngarah kapok. Bener ya, bener. Gebukan. Heeh, bener. Ora. Ayo hayang sakali lo. Sel nuhun nya. Iya nu ditunggu-tunggu ku aing pikir iya. Ih, aya. Salep.